jani gelah medal tur nauhen bibi syarat saja kenah gelahe dot metimbang wirasa ngajak bibi. Ipanya subakti teken gelah tuh ngainang kena gelahe anak kewala suecan iaji teken gelah ngaliang gelah biang kualon tuh udah mau balik bibi setata jajah kena gelahe Ratu dua gong istri bianing sapari nikah sapunika sapuna Ratu dua gong istri banget yung kaning subakten ipanjak punika talas wecan aja Ratu nikah sane patut kayunin mana titiang mangkin Ratu jagi iring titiang merika ke Udiana dumada sesabon ring Udiana sami sungsun pikayun Ratu Presida Ica. Benar saja buka atur bibine apa gue ingurah ulit telon jani sing ada nangkel marap teken gelah nyenawang ingurah sebung antos gelah ditu bibi lan bibi lagi wah melik aku ke mantan ngejak ideni jak kedua mantan ini mau jelas kaman ganti dah ngawal keto ngomong nah paman dadi didian paman angkil Gusti ngurah dije paman cek igisnya deh engken Adi nang mayo anu dong ilos yang nawang engken dong ulit ini ring dua gong istri Yeh, tumben tandroh petakon belian. Mulas tata tiang nengiringan dua gong istri uling semangat. duh pangtawangi lo he Engken, Ben. tuni Engken, beli toh. nepoen Gusti ngurah he Engken. ngandeng anak lo di jalannya di wang dongkardi wes ngaboen me ngajak nak lo nen Wah, jak ngortone tidong nih. wah Apa wah? cekan jangan ngomong cekan beli ngomong pangtawangi lo he Engken, Ben. aneh ngai beli kelangan Engken toh. jagelet toh bang Gusti ngurah he ulung di ganti lo Beli. Tawang. Beli toh lemah tawang. lo ngakeken Jak yang tiang tadi beli nah. Jak kagepet toh nenak lo tetone. Kakak ulung lo ada. nyai lo melengah Adik cang lemah. kalau kudang nih yang bukan melain jang bangkol dan bocor Panja bangkor itu. demen nyai ini bocah mati Oh. bah nyai lo mau sing seni Man terus engke, Ben. aneh ngai beli kelangan ben besik Terus engke. ih Gusti amat kamu ucap Gusti bangkiang nih apa Bo. nih apa paman bocah bangkiang nih kene cenik nih loh aduh engken Udah isiang-isiang dua gong istri. cengken nah
nak nyontohin beli lo. Ya nyontoh dong itu carane beli Bang Tawang. Sakit kuping cange. Hei, bangsat sih. Betul kan cai jangan ngomong. Hei, Bang Tawangnya Ben besi. Apa Ben? Apa kurang jam? Apa nanti orang? Adincang kata kunci. Mai malu. Loh. Nah, Hei, saya pelih tak kencang tak konak ke. Nah, hujung. Haruh. Adi Aru. Yang nyai sih tadi bersih dok gong istri. Kalau gengken mirip nyai. Bih, yencang dari dua gong istri. Jok gedang pasangan. Jokol aleh tonelo pang mati, pang sampai, pang patuh jakal dado totonan. Bah, kamu cenik nagih matiang. Bikawon bikol nying nyai jok gede segerak nyai. Wah, Api can ceni, cana jegek kita loh. wah, yo malu. Agat mah lancang nenek. Loh. Kan mantan itu. Naon? Leng si bangsat sih. Dua gong istri sampun nagih pedih mereka. Nah, iya nih lo sih percaya. Beli ini kan kali dogong gini, kali gusti murah. Pasal beli yang munyi. Kantiang beli ini beli kan kali dogong murah. Nah, Gusti nah, murah nah, langsung. nah. Ampuro sudah beli lampan. Jangan, mana yang bawa lo? Kan tuh beli. Apa saja betul? Dia udah nggak Mamit anugrah madutu semua. Sadurung dia matur. Asing sebakti tiara. Itiang lunas gam rena sinampuro. Wawud yang boleh nangkili angan cokori dewo. Ledangan. Iya Bagong. Paman. Enggak tuh. Gugong isi tangkain mawacana kape di gelang. Yang paman tegaran kan gugong nyenawa pak. Dua gugong istri kayun mawacana kape di gelang. Enggak. Kengken kok. Dan kayun masih ngecona. Dan itu ampura nih gitu. Dia nompak kan ngolo pesek. Enggak urusan. Oh. Adik-adik itu sebab kok. Tapi, Ampunan anak galak-galak gitu. Gusti. Biar Gusti nyingaken gua dua gong istri ngegandeng aja anak muanilen eken punapi. Ya kadi wacanan mau merasa jengah dia mau. Gusti. Maro kuentan yang ngenikahkin tiang. Dua gong istri.
Romo boleh ngingatkan api mirang ngerawas mantan. Tan ngidang tiang ngeraos alon-alon. Sekadi pada Hei, tiang boleh naonin Nika para kana tua kobar dengan dikang dan tiang Si Romo, i kobar kobar. ao Namanya malu paman. Bangsat sih kok. Ngampuro. Tapi uang jangan dipuniki. Busan man matur mak. Apa bu paman keken? Duagung istri. Dan boleh rasa-rasaan di tiang kan ngiringi ratu itu nih. Paman sampun ki. Tiang mau dua saksi diki paman. Jiro, jabang tiang bang ragat ya saksi niko. Niko. Mau lo besek kan dengan nikah teken tiang. Ane lo cenik nenenan. Nggih. Woi, Dah! Nengken tadi alon-alon ngeras Nika cang niko no. Oh panas nih niko. Nyai apa orang nyai ja mesti murah mau ke dimodeh yang gelas. Di gelas cang. kadang cina orang jacang marot ini Apa? Duagung istri ngeniken ken beli Ceng ado. ada Apa orang cange? Duagung istri ngeniken ken beli paman kobar adi newek paman nangker gusti murah nak hijau lantas beli ngurta jacang lo tingon aken Nah, ada galak. Welo, mula jalo nang ngirengan duagung istri ulit tunis semangat. Beli napokan gusti murah he. Nganeng anak lo, benang kajo, ngapar motor Nmax. Pa, terus beli ngomong beli kene. Motor Nmax ngajaran mueng. Muan jalan kena nyai. Pidah jauh baru itu. Weh, marah ini. Kadang tunde-tunde aku duagung istri. Saja. Hahe. Hampuro Gusti. Sangkane niwang di tiang mungkin. Mati tiang jadi. Apa tuh? Jak dua saja bibe paman kemelan no. Kati duka duagung istri kapini gelah paman. Mengkeken nyari kaki paman no man. Ngampura ngantuk di tiang. Sing ada lihat jadi bukan terangkat gelas paman. Aduh, Ber, udah aja nih Ber. Wah, Ingat paman aku deh paman. krestik gitu. Yang lantas keresan yang lainnya ngajaknya mangan aku nembak sekian paman. Kayaknya paman. Bangkok. Jadi bukan. Apa itu? Konon tuh Gusti. Nyaman sih lagi bangsat semua. Mulai saja kedo atur paman nih. Buktian mangkir paman. Anjing. Haruh napi kalau hampura hangiwang tiang. Mati tiang jadi. Woi, ciwai, woi.
pantat balion. Wah, cikitan. Kamu tebak. Itu sono. Ya. Nah, raga-raga sekene tak. Wow. Adik jangan ada cina ngomong. Belas taman jam. Pen bapak melalung nesne. Ampuran Gusti Ngurah dewek dityang. Doa Gusti Ngurah. Dan senang kapenyembreksanaan dityang. Awang paman. Kulian matur pamane busa. Gusti. Duagung listrik. Mungai nukur si dia paman. Doa Gusti Ngurah. Dan senang pelaksanaan tiang. Nabi mau yang Gusti Ngurah dan senang. Bicara dong paman ke busan. Benar ada paman. Padot di menurut tiang. Yang tiang ngos ke dipunikau. Dua gong istri cenitro. Yang cara makin nak cemburu wastane. Kenapa cemburu? Kalau nggak ada udang di balik batu. Kalau udah cinta, ya pasti cemburu. Sing cemburu. Betul aja. Weh, aja. Ampun. Yang kadiras paman busan. Yang nasampuro paman. Nah, nemar teman nanti liang, jadi liang kobar. Yang saja paman bakat mati ya. Sinahnya akan ngiring gelah malih paman. Patut yang baru. Nggih, ye ratu dan ngidang rayu. Bang Tiang, inan pedak niki. Lu lah mantane pedak pada wang surah. Lu paman gelah paman. Menang demun. Kone nih kak. Hai, dua gong star. Weh. Mesti ngerah meriki. Halo. Wah! Kaku kene putri ya. Aku udah cinang cipragat. Kenyero. Semua nih putri ini cai coba. Ah, jang. Oh. Anget jang. Well. Nang meriki demun Gusti Ngurah. Nggih meriki, demun meriki. Iya. Nah, mai malu loh. Lu ben. Mai malu. Mai. Nyan. Cai. Kau ada jang. Kober bagus, imut. Pada apa cawi? Pak Sudar, bangsat beneran lo. Cai bos keras cai itu. Nyan. Cai. Nyan jang. Aing lo. Nyan tuh. Bedemen lo jadi nyingain. Gusti Ngurah ajak dogung. Putri. Cacaan. Cocok apa gue nih lo ajak beli woi, itu yang munafik, main kedua, main capek berantem ini, main, haru. Kemauan duenan kenapa kan dia tadi wau diandukan paman kobar purun ngeraos kedokan pilih dua gung istri muasu munggahin dukur sih ya Sing sandang lah matur ketu kaping gelah. Sepatutnya ne gelah buang terus kaping dagangan murah. Aksana kasih gelah ne sing bisa
Ratu Dwagung Istri. Sampuna cokore dewa ngerasa kasar. Tur maning semenyo. Napi malih. Kadiraso urip iki akatur yang akan cepet dewa. Kemawon duwenan kedamaian yang harus palakan. Tiga enter presido lembagin ring kayu cokore dewa. Sing sandang murah besamet lakar ngadepang raga di ajeng siang. Dia moneka dirasa bakten murah ke pintu dagang gelah. Apa anggen gelah walas? Sekandung yang urip tidak reda surut-surut kan terus bakter tangan seperti itu. Wahia di admiko setandar di skalo bakter. Dan kariwen ring parinding yang aturan ayah ini makin jadi aturan. Sampuna lakukan. Kari sampuna nek raku yen kadiraso hinguh bayune nyingaken anak istriane sayangan misi ngambul misi ngemros kenten nggih sampuna nggih Yukti nggih sampuna. Dong dini aja ada dua le ale le tu ni. Yuk, rah. Nang ujang aja dua ini teman-temanan. Apa kau guys? Lunas Lugromo. Dijanyo wenten api. Dijang wandangi ringan Dwagung Istri nih. Yuk, nang ujang ayo aja yang murah dini. Wera, sing tebok tuh. Padang di bencingah. Kata coba lantang-lantang. Mu ada naretan malu samping amahmu bang nggak diadap. Ujang dini ngeroman aja dua sing lagae. Ya rasa punika ratu, rawa satu Dwagung. Dijang jaging lanturan kekaryan Ditya. Nanging sedurung Ditya pamit. Ditya matur suksemo. Ditya jaging suruh pamit. Paman, Ditya pamit paman. Terus